Great Depression chu khovel rampum huap economic depression nin United States stock price atlak niam vak wanga thleng nin kumsang ha zakwa som ni le pakwa tanga kumsang ha zakwa som thum le pakwa inkar thleng ania mitam takin na thotur an nei lo wangin mi makta duai chuang fe re theina khura an tluta America ram chung muntina mitam takchu athlona ei turan semdong tura in tlarin slum area kan ti anga hian an khosa Germany po he Great Depression wang hian third rates nan zian ti bok chu lo pian chu phain chu chuan in do wi pani na a hring chu khani kumsang ka zakule somni chho borvel kha golden era anga an soi thin nin heti hun lai hian party le nomsit bol lam thil a hlur ema mase chu chuan Great Depression zung kain an ma eng thil nge thleng don ti reng threlovin mi ta chuan in nuam an tolani kumsang ka zakwa somni le pakwa US stock market in harsatna atokha Great Depression in China bul angin soi ani fo thin na nga hei chau hi he chian na rap thlak tak thlen chan hi ani lo ni Europe chon kumsang ka zakwa somni chho borvel khan an economy chu a chetan dei to a Europe ram tam taka chon indo pui pakhat na America nena an labor rule turin an lo be fe to a abik takin Germany phei chon labor rule tur hi an nga hle ni kumsang ka zakwa somni le pani alo thlen meu chuan Germany poisa hlutna atlak ni mema wangin hyperinflation an toka na thok tu ta chuan an hlo chu wheelbarrow mangala in mithen khat phei chuan in tilum nan poisa ten hala an poisa atlak niam berlai kumsang ka zakwa somni le pathum khan Germany poisa trillion khat le US dollar khat ain henani Germany economy chelutuk chu Dawes plan mangin siam that ni in US nena an leiba pek za turpo ti hniamania mase he in far right piang chuak tur adan pha chungno ni US ave thung chuan an economy chu athang duange me maya chia an lak thin te chu ti hniam ni in sumleng wak atam mai baka hlo apung thur thura automobile ron thang chho chuan American economy nasa taka soi sang in factory a na thotur atam baka kong siam na ale petrol station an hatho tur atame mema America ram leilung chu kar chuan thlak danglam sakin mitam tak chu mun la tak taka na thok turin an kal thei phani industry upadeu tam tak point kar siam chuana tang hian lok nan hua achan chu factory tam taka chuan Henry Ford ti dan Antonin kar siam na ta na an man rom mo tur thil chi rang rang an siam chu ve wangani mi hausa te chuan in chu ti hun laia an thil siam chu athar radio le washing machine man chu in ti muin an lei sup sup maya hral-pho akal hleni mithen kha chuna ba in man ro tharan leya hei taki an thil ti sual lian tak chuni in anuwa henga ba thil an lak trok hen aron thring len don ani Wall Street chu sum don na chi rang rang khoina mun pui ani wangin heng hun lai hian New York chon paran suang ani hot maya Empire State Building le Rockefeller Center po heti hun lai sak hinein in chong sang tak tak ding thel sung chuan New York leilung lan dan zong zong atlak danglam vek maya New York mason nain aken tel pakhat dang le chu stock market a share le stock le nia minaran ba ka investor te point avoi khanna tan stock market chu an lu chil vea share man asan chak ema wangin mi ta chon stock market chu olsam taka poisa lak luna nianga in then khat phei chuan stock leinan loan hian an pu kani stock market chakta akal chholain kumsang ka zakwa som ni lai holvel tangin economy chu ata niam chho tanta khovel ram dang ne nanin sum don ton na topin mi hausa le thil ti theideu mitlem te chawin thil man to tak tak leina turan nei zowa indo pui pakhat na khan European market chu na sa taka ngongin achel hei theider lo mai ni indo pui pakhat na kha US chuan hlok pui view ma se khovel ram danga an thil siam chuate thalna turan mulo wangin an tal boi thana US achon lo naya eizong po an tla niam chak hleni indo pui pakhat na hun lai kha chuan lo naya eizon na kha a hlokin mitam takin ramzau tak tak na in bule bal thanhem tak an thar chuaka masa indo top khan chu an thlai thar te chu thalna tur nei lovin an da che ngek nguk mai ni an thlai thar ber thalna tur an hu zo tak lo wangin lo nei tu tam tak chuan leiba nei train tunin farm then khata phei chuan na tho tur nei lovin an oma amang thawin an thlai te chu an thar tha mase chu an thlai thar te chu ramdanga thon chuna tur om lo ni heti hun lai hin American mun thuma thena mun khat chu lo na ya eizong an lania chu wangin an thlai thar te thon chuna tur le hral na tur om tak silawa chuan
mi puya ngong anei na sa hle ni kumsang ka zakwa som ni lei hola chuan lo nei tu mi engmaw za chuan an bil petur ngot po in an bei fe ngai to a lo nei tu te hun ton khir tak chuan dan rolovin Wall Street po chu a ngong thleng ve a ama share price lok lutuk an ti chu in nga na tlak tak tak ani lo zia rontar langin stock market price chu atlat niam duai mai ne chu tiang ania wang chuan sum hlut na le aman dan thiam tak investor te chuan stock market lak chiat thut po hlok na an nei thainan an sum nei da chu thil danga an invest trana October ni somni le pali ninga ni sanga zakwa somni le pakwa tu ka stock market office an hong chia chu mi pui chi ai le lau thong chuan an share le stock nei da chu an ral ta sup maya ti chuan thok le khata stock market chu atla cheta ni nikhat chung lekin million som pani point pakwa chuang stock market in a chana hemini hi Black Thursday ti riat aloni tani stock market lak chian na chuan in ram chung muntina na tho tur ati wangin na mulawanom khep khup maya panic selling wang hian industry tam tak su tu chia in stock lena na lon puk ta chukut beng in an oma stock broker tam tak chu ril ruha wangin anin tilum hialani kumsang ka zakwa som thum le pathum in kara khan investor te chuan anram economia anrin na an nga ngam to lo wangin beng tam tak an tluk chiat phani heti hun lai hian benga poisa da tu ta chuan benga tangin an poisa da lak chu atumin beng an pan sup maya he wang hian America rama beng te naw deuh ta chuan poisa pek chu tur po an nei mu mal lo ni beng sang chuang chu khar sak ni in mitam tak chu sum le pa ya ta chiain kut an do lo chau maya mengin poisa apuk tir thei thak lawa chuan industry lamtan po kal ngaina awm to lo ni rampuma na tho tur awangin na nei lo na zong kiltin koitin le thlertina an phumur mur maya na tho tur nei lo tamber thum ala ni nge yang kumsang ka zakwa som thum le pania Great Depression chuan a hun vor to bathlengin Dow Jones record chuan a niam ber thum a thleng hiala Dow Jones stock market index nei in heta hian US stock exchange company som thum manin siak luta America stock market la chia chuan khowel rampum puya ngong anei lian hlea achan chu economic din mun lo cheto sa ram tam tak economy chu ati chiat bel cha wangani kumsang ka zakwa som thum chawa he depression dole tur hian ruai tu thar engmozat lo pen chuakin malama se engte uala ang thei chuang lo ni Great Depression thlen malok March nili sanga zakwa som ni le pakwa khan Herbert Hoover chu US president som thum le pakhatna tan lak lo nia mase anram har sana to hi ti kiam dan ashabik chuang lo ni American economy tlak chia chana adam chungin mo pu ani reng to don ani American hathok mi za som ni tanga som thumin kar chu nanai lawan nia Hoover chun scheme thar duang chuakin industry lian deuh ta chu loan pek an niang ti ma se an loan pek thei chin chu a bei tham ba ka an che chuat lai em awangin omzia anei tam lo hle ni Hoover president atan chung hian khovel ram sang nen anin sum don ton na chu ama a in a chele zona Smooth Hawley Tariq Act United States Act of 1930 anti bok tumber chu ramdanga agricultural le industrial goods an thon chua chia sang takan lak to sa chu za som ni in ati san bela andan siam thar chu ramdang chuan du lovin an dawa he wangin American atanga thil thon chu le lak lu chu za som ruk le pasarin tlak niam phain Great Depression a athalo zong in hong lian takanai ni chuti rolin minaran le mitnuai nung emoza chun ai tur an nei lo wangin tlom le za po don lovin fateril tram ai chuan tin a thlona ei turan semdong turin nutling patling thui tak tak anin tlar thina mithen kha chuan na kan hmu mel takin tin mani in ne lo chu sanin konga teriakin nomna turnia an ngai lam an pan mai thina ne ril tram wangin mitam takin an nuna chanin lo nei tu tala chuan an thlai thar sengpui tu tur an nei lo wangin a troi cheturin an huana an kalsana so thing min ti hrachuakani mi puida chuan bi ilo fashan an pek thelo wangin an sen na in chu sanin thlamang tiat leka chengin an khosa veno noa America chuan heng mun hi a minglema Hooverville sti phoin an president ming choi sakani Germany a ve thung chuan he boinai thleng talo se nazi hian ro an relo mai theine soitong khan economy tlak chiata wangin nazi lo dingin thunai na an ron changa
Hitler chu kumsanga zakua somthum le pathum khan German chancellor da nin anua German tan trale rumna thlen tu tur ani ti reng an don phalo ni kumsanga zakua somthum le pathuma Franklin D. Roosevelt chu US president tan thlan thlin nin athini kumsanga zakua somli panga thleng khan president na hi chelani Franklin D. Roosevelt chuan thil thar lak New Deal ti churon chhop chuakin he program hian tumber chu anram economy chan himania chu wangin theitop chuin ma lain nanei lo tamlu tukti tlem le mitam zokin na an nei thainan wantlang in le highway tan siama Roosevelt ro rela noya American ram chung hun franga lei airports school le building te saknin le khasiak mi te le lemziak mi ten an thiam thil an phauchole tarlan thainan ma an la tel bokani Roosevelt hian lo nei tu te chan chua an ni thainan na satakin ma alangal thuaya heti hun lai hian lo nei tu tam tak chu an lo tlan chem man to ni chimlama chuan lo nei ei zong le na thok tu ta chu dashball an ti mai vaivut hlit le wangin boina an tok na sa hlea he vaivut hlit le hi khokheng le thlina la tu ka tanga ron siam chuak ani he vaivut hlit le wanga lo nei tu ta le lo na thok tu ten an tuarna na san je hi depression hun laia le khuburo pui tak grapes of wrath ti le khabua chip chiar takin chiar tur omani Franklin D. Roosevelt chuan legislation poimo tak tak chhop chuak ma se aruam mana nei ta chu in nialna chok chuak thei thilte anil homa Roosevelt New Deal policy ma saber chu Supreme Court in soifia turatin a policy chu su sakatum hiala AAA Agriculture Adjustment Act in atumber chu lo nei tu tan an economic din mun har salutuk lakatanga khai chuania Supreme Court chuan NIRA National Industrial Recovery Act nen an panin dana apom sak du lo ne kumsanga zakua somthum le panga tanga thumruk in kara New Deal face ni na chu tlangzar le nin he policy a hian Wagner Act le Social Security Act potelania he ek pani hi hun rai tak chung man nin an mangtang kai hle ni Wagner Act hian ha thok tu ta chu dikna chan vo tam tak pek bel an ni baka pol dina inzom khom phal sakan nia Social Security Act ve thung chuan avoi khanna tan mire thei kum upa le pian phung rual ban lo da chu unemployment insurance apene Roosevelt chu heng siam tharle na wang hian ne taka thlan thlin le nia historian ta chu Roosevelt an tho chung changa hian an ngai dan phirin an policy hian an ram economy asiam thatak takem ti le engma ngonga nei lo ti thu hla anin lungrual theimeu lo ne mithen ka chon Roosevelt hian ngong thazok nei turin du angin ma la tok lawan tia maseril tram wanga thitur mitam tak nun nairo achan him sakani kumsanga zakwa somthum le paruk khan economist lar tak John Maynard Keynes sa chuan depression hun lai khan anram economy choi kang turin sarkar chu khaina sa khan ain rol turani tia Roosevelt chon president ni na achel chung zongin rol khaile in buk tu na kalangai poimo hlene Keynes sa chuan ram chuan labor nei don poni se sum tam tak sen ani chuan ram economy chu economic stimulus thlipuit le tharin amaina ron siam thama yang ti na niala heng economics ngai dan te hi tun thlengin in nialna lani rangin economist ta chuan in economic chiat na nasa tak thleng ti kiang turin engtianga thu ka in rol nge ngai an la thei bik chian awni kumsanga zakwa somli aloin her chuameu chuan nanei lo wanga an buana chu nasa taka sut kian ni to ma se nanei lo thanem takan lo thowa Great Depression kha industrialized world history a chuan economic class chiat driver tum alani hialo me Indo pui panina lo chua khan Great Depression chu aron ti top saka thok le khata na tho tur dang a than pa siam angai to lawa achan chu sipaya lu thei to phot chu sipaya lutin a thenin silai mu le bom siamin anin hloa na nei lo an om to meu lo ni tun thleng in khatiang thil rap thlak angkha a thlen non le to lo nan Roosevelt policy tam tak chu US a tun thleng in lamhan chun zom rengania Franklin D. Roosevelt Glass-Steagall Act chu kumsanga zakwa somko le pakwa khan payania e Glass-Steagall Act in atumber chu bank te commercial le investment bank anga anom tur venania kumsang ni le pariata financial crisis lo chuana chanpo he ek an pe wang hian mitam tak chun an ngai ni achan chu ama bengin an ti turani lo an ti khathok le khata ti an phal sak wangani commercial investment bank ta chu in kopin global economy tan chiat nana satak athen thaini
Great Depression lo chua chan le atop dan kha tun thlengin in nilna titam tu alani tarenga tun huwa po economic class chen na engwaza thleng ma se Great Depression ang ana sa le rap thlak hi tun thlengin a thleng le to ngai lo ne